قرجان اولا سلام علیکم حاجی عزیز. خب همتون مبارک باد میگیم یک بار دیگه به این مکانهای مقدس قدم رنجه نمودن هممون الله نازنین خیر و برکت گردانه. قاری میفهموند یک عملهای بهترین در همین مدینه منوره، یعنی که حاجیای ما وقتی که به مدینه منوره قدم رنجه کردن، قدم ماندن، باید سراول چی عملا رو انجام دهند، از کجا همون زیارت خودشان و طاعت و عبادتشان و کجا را باید سیر گشتن. همین وقتی که ما مدینه آمدیم اهمیت بتین. مدینه ما گفتیم که مثال در همین مدینه مسجد نبوی، مسجد حبیب خدا علیه السلام. در همین مدینه ما باید تصورات کنیم که حبیب خدا علیه السلام زنده هست. زندگی حبیب خدا علیه السلام دونستن و تاریخش خواندن برای ما مهمه. مثال در همین جای ما اگر ببینید در عقب مسجد علی اصحاب است رضی الله عنه، مسجد ابوبکر صدیق است رضی الله عنه، مسجد عمر اصحاب است، مسجد عثمان است رضی الله عنه. همین مسجدهایی که کی ساخته شده، مثال وقتی زندگیشون بود یا نه، همین مسجدها جایی هست که در همون جاها مسجد نبودن، نه که عید نماز در همون جاها گذراندن. حضرت عثمان رضی الله عنه در همون جایی که نام مسجد داره، نام حضرت عثمان رضی الله عنه، در همون جا عید نماز گذران. بعد مسجد ساختن، همونجا بعد نامش کردن. مثال همین تاریخ همینجا را دونستن یا در همین بقیع در قبرستان بقیع کی گور کردگیه. برای ما اگر همه رو بدونیم آدم دیگه خیلی عمل میکنه. همه فرزندان حبیب خدا علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه در همین جا گور شدگیان. ده ها هزارو صحابه ها در همین جا هستند. ما که 8 روز داریم، برای همین ما یکم وقتی که مدینه آمدیم صلوات زیاد میخونیم. دوم باید چیکار کنیم؟ کوشش کنیم روضه بدرویم، روضه شریف بدرویم. چخلی که ما گفتیم بین منبر خانه پیغمبر علیه السلام چیه؟ باغ‌های از باغ‌های بهشت کلمه حبیب خدا علیه السلام. روضه که در آمدیم بعد میریم مسجد قبا. همین راه هست، مسجد قبا میریم، مسجد قبلتین، مسجد جمعه میریم، مسجدهایی که همین خندق میگن، مسجد بقیع احد میریم. همین جاها که رفتیم، هر یک همین جاها رفتن با ما درباره تاریخ همون جا نقل میکنیم. برای ما با گفتم این افسانه نیست، این کارو همش در همین جا گذشتگیه. کارهایی که صحابه ها کردگیان، کارهایی که زنها کردگیان، حقیقتا آدمان رو خیلی تاثیر میکنه. یکی از کاراشو نقل میکنم، وقتی در همین احد وقتی ما میریم غزوات احد شد، صحابه ها شکست خوردن. مثل ایرو که امر پیغمبر علیه السلام گوش نکردن شکست خوردن، نه که بین صحابه ها همین کافرها چیکار کردن؟ گپ پرتافتن که پیغمبر خدا را کشتن علیه السلام. صحابه ها از روی که مهر و محبت سخت داشتن، زندگیشون به حبیب خدا تصور نمیکردند. شمشیر دستشون وار میکنین. دشمن رو پروش ایستادگی جنگ کرده دیگه نمیتونه. برای چی؟ برای چی با فکر شما؟ برای مهر محبت. مهر محبت. زندگیشون به پیغمبر علیه السلام تصورات نمیکردند. در همین حالت وقتی که همین حالت بود، همین خبر ای احد ولی ما میریم اون طرف، ای همونجا مدینه میآید. یک زنی که مهر و محبتش به حبیب خدا علیه السلام سخت بود، هر یک صحابه را پرسید حبیب خدا چی حال داره؟ وقتی که پیش میرفت، یک صحابهش گفت ای خواهر عزیز، تعزیت مرا قبول که پدرت گذشت. این زدک میگه حال حبیب خدا چیه؟ پیغمبر علیه السلام چی حال داره؟ گفتن سوزای. میگه نه، میگه من تا نبینم قرار نمیگیرم. وقتی با پیش میروند، صحابه دیگه میگن که ای خواهر عزیز، تعزیت ما را قبول که تر شوهرت گذشت. در همین حال شما تصور کنید که آدمای زنده بودن، دل داشتن. در همین حالت هم میگه این خبر مرا مهم نیست، برای من مهمه که حال پیغمبر چیه علیه السلام. صحابه گفتن سوزای، همه دروغه، ما تا نبینیم دلم آرام نمیشه. وقتی که پیش میره قدیب میگه صحابه میگه تعزیت ما را قبول که فرزندی کلانی گذشت. همین زدک میگه همین تکرار میکنه. وقتی که پیغمبر خدا را علیه السلام میبینه،
вақте ки пайғамбари худоро алайҳиссалоту вассалам мебинад, дилаш ором мешавад. ҳамин зан мега ҳозир мега дили ма ором шид. инамира хоҳаро ва бародарон меҳру муҳаббат меган, вақте и зан не падарша, не шавҳарша, не фарзандша якум фикр накард. баъде ки фаҳмид ки ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам соқу саломат ай, баъд гуфт ки падари ма, шавҳари ма, фарзанди ма ку. баъд рафт ай ба тайёр кардани ҷонозаҳои падараш, шавҳараш, фарзандаш. ин яке аз нақлҳои ҳами хеле нақлу ҳазорҳо ай. вақте ки саҳобаҳо, занҳо, мардҳо ҷоншонро фидо мекарданд ки дин имрӯз тоза ба мо бираса. мо имрӯз дар ибодат бошем, сангҳоро, бутҳоро ибодат накунем, байни якдигар душманӣ накунем, киноварзӣ накунем, ғайбату масалан гапҳои қабеҳ нагем байни якдигар. барои чӣ? ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам дар Қуръон парвардигормон вақте як сифаташ мекунад, мегӯяд ки ҳарисун алайкум, садақаллоҳул азим. ҳарисун алайкум ин шахсе ки кӯшиш мекунад, тамоми қувватша метавад барои шумо ки шумо дузах наред, шумо биҳиш бирен ва розигии худоро ноил шен. дар ҳамин ҷо хеле мо гуфтем, якум салавот хондан ай, дуюм равзаи шариф, баъд қабристони Бақе, баъд дигар зиёратҳоро зиёрат кардану нақлҳоро гӯш кардан, дар ёд гирифтан, ҳамин нақлҳоро дар хона ва байни худ нақл кардан. вақте шумо ҳаминро нақл мекунед, дилҳотон зинда мешаванд. Қорҷон, як савол дига. ҳамин вақте ки мисол ба навор мегиранд, мебиён ҳоҷиёи муҳтарам мисол навор мегиранд, алахусус ҳамин мисол ними наворе ки айни замон худмон карисем дар шабакаҳо мегузорем. баъзе аз бародаро мисол ҳаминда ҳамин хел саволо менависонанд ки мисол шумо зиёрат рафтаген ё ки наворкунӣ рафтен, аки баъд аз зиёрат мемонанд наворое ки мисол ними ҳоли суҳбати худмона мисол дар шабака мегузорем. ҳамин гуна наворода мисол гап мезананд. оё ба навор гирифтани мисол мисол рафти ҳаҷу дар шабакаҳо гузаштану дар интернет гузоштан ягон гуноҳ дорад? агар мо мисол ҳамин масъаларо нигоҳ кунем, ин масъалаи хеле муҳим ай. ин масъалаи хеле муҳим ай. барои чӣ? барое ки имрӯз зиндагӣ тағйир ёфт. мисол имрӯз замоне ки мо зиндагӣ мекунем, фисқу фасод хеле зиёд ай. пеш хеле набуд. пеш масалан агар замони пеша нигоҳ кунем, замони имрӯзара замину осмон фарқ мекунад. имрӯз мо дар ҳамин ҷа шишта ту метавони як навор кунӣ, Америка, Европа, ҷои бихоҳӣ метавони роиш кунӣ як дақиқада, ё бо телефон гав бизанӣ. пеши хеле гапо набуд. агар аҷдодомона мегуфтем ки ҳамин ҷа ман гап мезанам ва дар дигар ҷои кураи замин мара мешунаванд, мегуфтанд ту девонаи чӣ, мега сарду вайрон шуда, ту чӣ гуфтеси? бовар намекарданд. не ки имрӯз худо ба шукр, дар вақте ки мо ҳамаи ҳамин чизе ки худо додагият дар роҳи рост истифода мебарем. не ки хеле ки тараққӣ рафтагият тарафи гуноҳшам ҳаст. мисол одам ихтиёр дора, ҳамин телефонам ё дар роҳи хайр сарфиш мекунад, амалҳои хайр, ё дар гуноҳ. не ки барои кардагӣ корро ҷавоб мегем. барои навор гирифтан имрӯз муҳим ай. олимо, бисёри олимо гуфтагият, олимое ки илм доранд, ба маърифатанд, имрӯз муҳима ҳар як кори қадаме ки мекунем навор бигирем, ҳамин сайтҳое ки ҳаст пури видеоҳои хуб кунем, насиҳат. мисол вақте ки одам телефонша мекушояд, аҳамият бутем вақте ки ҳамин бе ягон шаку шубҳа мо телефономонро ҳуй мекунем, ҳамин видеои фисқу фасод вақте ки мерояд, ҳаминро ту 10 бор тамошо ку, дил сиёҳ мешавад. не ки ту 10 бор Мадинаро тамошо ку, 10 бор зиёратгоҳҳоро тамошо ку, 10 бор ҷоҳоеро тамошо ку ки мисол одамо зиёрат кардесан, дуо кардесан, дили дига мешавад. одама дилу фикраш дига мешавад. барои ҳамин видеое ки мо ҳамин рӯза мекунем, ин камай, ин хело камай. дар ин ҳолат бо бисёртар кӯшиш кунанд дар кураи ҳазрат. баъд як савол дига дом.
вақте ки сафар мекунем ба мисол ами ҳаҷи умра ният кардем омадани дӯсто рафиқо хештаворо мисол бародарое ки мисол ҳамкоран ҳамра мисол ҳамчун қарз гӯем ба мо мегӯянд вақте ки рафтӣ дар равзаи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам саломи моро расон ва барои мо дуо кун. ва вақте ки ҳамин ҷо омадем мо мисол дина имрӯз субҳ ва дина шаб мисол ай равзаи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гузашт кардем ҳамун номои ҳавоё ҳама фаромӯш шудага баъзеҳошона ҳатто номшона намедонем баъзеҳош дига фаромӯш шудан ва ҳамина мисол ҳамин вақте ки моро мисол дӯстон мисол ё хеши табор фарқ надорад мегӯянд ки аз номи ман салом гӯ пайғамбар алайҳиссалоту вассалам аз номи ман дуо кун. вақте шумо мегӯед майлаш қабул кардам шумо бояд ин корро бикунед. ин корро накардан шумо дар ҳамин кор чӣ кор мекунед? шумо хиёнат кардагӣ ҳисоб мехӯред. барои чӣ? барое ки шуморо пурсиданд ва шумо гуфтед хуб шумо ваъда додед. дар ин ҳолат вақте мо мерем масалан ина ман фаромӯш кардам номошона ман мехоҳам саломтум ки номошона намедонам хело бисёранд ман мегӯям ки ассалату вассалам алайка я расулаллоҳ салавот салом ба ту я пайғамбари худо алайҳиссалоту вассалам аз ҳама ёру бародарову дӯстое ки мара гуфтанд ки ба шумо салом барасонам. кофияи ҳамин қати соқит мешавад. ҳар касе ки мара гуфт салом барасон ай ҳамаи ҳамин шахсҳо ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам мо салом мерасонем. кофия ва дуо мекунем барои ҳамаи бародарое ки шуморо гуфтанд дуо кунем ва барои ҳама бародарое ки нагуфтанд дуо кунем беҳтарин кор мешавад. дар ҳамин ҳолат ҳамин ваъдаи додаги мо соқит мешавад иншоалло. Емо савол дига надорен нагу. ما همین رد کرده روش کار میکنیم و با میگم که جمع اولاق شما یک ویدیو کرده در دیرکتور هر یک کدومشون استوری سر کرده میچار میکنیم و خبر میشم میگن که تیم میچار نکرده تو را قید نکرده و اخی صحیفه‌های اجتماعی را در نظر داره خورجو مقصد میگه که هر یک برادر و دوستی که هستن مثلا میگن یا ویدیو کن نام من اگر در اونجا یا دعا کن روی کن مقصد همین کار میگه درسته مثلا هر یک تیابه ویدیو مثال نام یک برادرش میگیره و ویدیو میکنه و در شبکه میگذاره یا مثال یک برادرش التماس کرده در یک ملک غریب در یک شهر میگه که مثال یک دعا کو یک نوار کو من در روان کو نوار میکنه روان میکنه همین کار درست هست یا اینکه نیست همین کار کردن درسته گناه نیست ҳамин кора кардан ба кадом қасд мисол шумо мегӯед ки ман вақт ёфтам агар вақт ёфта бошед вақтон боша навор кунед номашона бигиред дар ҳаққшон дуо кунед ирсол кунед ҳеҷ боки надорад ягон чӣ бадӣ надорад не ки мисол вақти намоз меояд ё вақти масалан хумо бояд зиёратгоҳ ягон ҷо бурем шумо навор карда бошену одамо мисол ин ҳолда мумкин нест не ки вақт шид корро бикунем ягон зарар надорад алҳамдулиллаҳи раббил аламин ва саллаллоҳу аля сайидина муҳаммад ва аля алиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин шумо омин мегӯед алҳамдулилlah аллоҳумма тақаббал умратана я раббал аламин аллоҳумма тақаббал кулла аъмалина я ҳайю я қайюм аллоҳумма тақаббал кулла аъмалина фи дуня я раббал аламин аллоҳумма барик лана фи дуня фил мавти ва фима баъдал мавт парвардигорам зиёратҳои моро ба даргоҳат қабул бифармо мардуми тоҷика куҷое ки бошанд набошанд парвардигорам дар паноҳат ҳифз кун аз ҳама болоҳу қиниҳо нигаҳ дор я раббал аламин ҳар як шахси қарздор аст ва вазбинии зиндагӣ мезгирад парвардигорам зиндагиҳошона сабук бигардон он оилаҳое ҳастанд ки дар зиндагишон вазбинии танқисӣ доранд ин оилаҳоро файзу баракат адо кун ё раббал аламин оилаҳое ҳастанд ки бисёр моро талаб мекунанд ки дуо кунем ки фарзанд ато кун парвардигорам раҳмону раҳим ҳастӣ ба ҳамин оилаҳо фарзанд ато кун ё раббал аламин ҳамаи фарзандҳои моро қории қуръон ба эмон ба тақво бигардон я ҳайю я қайюм ва рӯзи қиёмат моро аз шафоати ҳабибит муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам маҳрум нагардон ва рӯзи қиёмат аз оби кавсар ҳамаи моро аз дастҳои ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам маҳрум нагардон ё раббал аламин я ҳайю я қайюм бирахматика я арҳамар роҳимин аллоҳумма салли ала сайидина муҳаммад алҳамдулиллаҳи раббил аламин парвардигорам ватани моро дар паноҳ ҳифз бигардон я ҳайю я қайюм парвардигор ҳамаи ҳамватанони моро нигаҳ дор файзу баракат ато бифармо аз ҳама балоҳо аз қиниҳо аз қарзҳо нигаҳ дор бирахматика я арҳамар роҳимин